Rilaris Yudhistira inggih naristis marganidu Prabu Yudhistira padamriwahan sami punika mamuadana yen maring ranu sirin punika ngah-ngah iri kerendang panjana prawara arya palguna janardan sekadi ide sang Dananjaya minakadi ide sang Prabu Tarsena Priya pamus putawat ide punika marga remaja dan mari ide punika ngastau ngaturang pangbakti sepanjang ya Wanapa gelar ketemu yen mesasah punika bangkini sane kepangkinan kepikira Gatiaku ang kerupin tegak inggih irke sekadi punika bok pisan punika ring tegale dur gamang kian not Poing sekadi punika nyangkering pisan punika dudukan gajah kudannya lawan roti Aksa punika daler punika dudukan kereta punika sane becik-becik nakani kuatong apa punika pisahan sane sekadi mapan margani dania ngamri hatanya kawan datgan gala Uwinten sani mabuat pisan nakenang kumargi tungkat punika andok punika lungang tumbak Wan wikar inggih wonten punika sani sekadi punika mudang Sakusiyam Aliyawatu Lenakara Alu Bayi sekadi punika ipun membebedan to konser sapunika taler punika gelung Nanawa keniku
kawentenan punika awaknya mirakanten oh inggih sami punika muari punika barak yasir meles tekenam wiyakian pisan punika rahyani punika ngarebes punika wanyani kulihat pesamar katikan sawul sakewantenipun kantong urip antuk sawu kedudukin utawi katetap antuk punika bangkit Wawara kikin tinakonan Poinggihipun punika matur sesampun punika kedakenin Muang ikang rumang kang mangsir kawan Enten malih punika sani megang ngeroh punika margi ya malor anut Ingin ngajak-ajak mando bersidu punika kasuwecanin siok awak kenia bis tiasinasut Dek-deknya punika awak ikipuni sapunika kalep punika rahia kakuarikon abebet rawis Ipun kanten urip kanennyani kebebadan dok punika cerik rahyani punika meles ya dalam karamuan yusinti oh inggih punika bawa si puni sani kabiasa ya namalak utuyu kasihan pun punika nunas tuyu dapat ngapian nen pisana karanan manganjali punika pisan awananipun aturang punika pangbakti Uini sekolah kamu harati berani ulas keahicen ganteng kawiakian dahat ngapiang nen pisan punika